na ye keja ede egum obapa net saying be Mike na kasa ye mame why ya na wa bomodin ama ne so kakra mame ye fro saying from Ajara ama ne so na mentewe bubom kakra mame mentewe wani so atu edu so kasa no asa de wa ye gomme ede ma ne so na de kasa na mentewo nka sa na abacha bie wano na kasa ne yeti o afidie so mpacho anopede na de onam pacho mi chetie fo nyina atie fo je oso yeti o pacho de me nam se be ma bi na atwi edi na me di na ba ase be ma bi atwi wadi me pacho we chu condemn anye izikura de no de aye o me pacho be ma no ohumi wo kuma sa na o ka se o pe me o si me pe ana me si no kure o si me pe no kura ma mpini siye me be sa ne se o pe me ye o fli o pe me wo se ane ubusia fa o meji mi ati ma wo se ane eno kura e ko do ubusia nim so obi aji mitum ne papa kura de no won fa me nni agro na me se me ho kekanti no won fa me nni agro kura enti e ba sa na yetete ho na to ene ne papa ne benya case ni kodi police station papa no e be chi no me ko hot 3 days na papa ne be chi no na okoda romant 1 month menene nia bi wo de odi na chi ye wo ma na ni nia no be ka se mi oska ohon ma me mbo anya sa ni nia no be kwa koda ma Afisem ne papa se onka dam 40 years na papa no na ne yire mu yetu na wo mo fa no ase papa no pe wo ma sam sa enti me mbo na ni nua no wo mbra fie ana me se yo na nam se odon city ne me gitum ama ye keka ye ho a me ni nua no kora de bibia no onam kora na akromfo kora kokunu ato akone na sa case ni nti misika kodim be 50 million be ma no kodam romat 1 month afida obaya ye dan ka ni nua no ka me bo me dan ka sa wantua ama ni nua no betu kwan ja me dan ka me dine ko radio station be 3 ni nyina andi ambo ame ana hansu mitie mu ye pa na me se Maame Frimpomaa madam ebia mo be boa me pa na me nsaka me sika ajara usu shia be ma no we shia no kuma se ya friend is saying Eric den amano Eric amano shia no kuma se fa he me pa chawo na me shia no ya station na wo kwan no so kwan me be se me wo kwan a wo fa so hu a wo se wo pe na wo kwan ya station honum no na enokura na ya nion munki ba ku bebre wo yaji ntina unua ben a o ma ya kura ebusia fie kura wo hono o yaji wo ana se wabusuafo e wo yaji ntina me de ne me kwa akomane na ko hu mi ohun di asem no kan wo kan say wo pese no twempena ana wo kan waresem chiro be waro me wo kan waresem ti mo twempena fie sen acho be sen e twempena 15 years mushia year ben 2010 na jara kenten wo kakra mame 2010 ena mushia na mo twempena edru year ben me fa ne se ma hu ne nim kora de 2023 yai na anu ye twam ya na se November we any 2 years yes ena etwa to ahu no me pa cha and denesi one ne papa ntamu a wo che na wo na kotu yeska me pa cha papa no wo si we wia ne koku akwakwatan eti koko na ne ba ne wia no eni ti na papa ne se ode ne ba na ekwa akotum sen 40 years na wo ko hu se wukunu no da cells ho oh me wo ho na wo be chi no papa na edi police for ne ba me ba cha me ne da da me na wo be chi no nti udi a chire ko police station me ba cha ne sika no tu ya sen Sikano me ne nua ne de kan ji 5 million 500 cedis e no so de ye den se ono na no okoba san nti oje se ode ye den se o muhia wo ho no sika bibi wo ho no se o mbe bibi a na oji sika na akọ ana one ansa na odi sika no kora be kono na
say omde ne be koro mai omde ne kotum 40 years no na omo se malam bi abo area ha onom enti yenko ne yenko hu ebia papa no be ya ade ama papa no kuma ayere aba fom nanka ya yikes na aba fie eno kura ye ko honom ye bo ka 5 million anese nka mu kochim wase na dwen nanka wajai case no amanaka ena mutu ya sen hokura ye bo ka 5 million 500 trachan ono no Eric no kura ni nuane chi na kokko ma ye de ko malam no hokura ko ye enso opie ba ye no ko ni nuane ko akokko no ho pa nti ho no kura ni na ni nuane gina ne so se memi sikani de obejia ma mensa na watu akokko ne na ehwan de ono no Eric dia ena ni nuane ko chi akokko ne se mo fa nkoye nyankomade afi opie free sauce ba ya oni ni nuane ko akokko ni nuane de oni na ndi ye kura wa akokko no ho kura ade ntia oni ne ko kura ma ho no kura sa da ni police case bi akokko na wono ni nuane ko akochi ene ko akoye nyankomade di aboa ono no oda cells no oba ye no ni nuane ko sa akokko ne ho meka se die enti se onsoma no se won ko fa akokko no ni nuane so bisa nda se ajara nso da wonsoma no wo so ye nyina wonsoma ye nti utu ya apart from 500 cedis no 500 I have 500 1 million 10 million no 500 mienu kabo mo yesen 10 million 1000 enti 1000 na chi sen biem na sen chi ai 1000 na chi no ni nuane so esatu kwan ba you know adbia se wo se sofu bi wo honom ohon so ye bo ka 300 wo honom me ba o koko na wase ne kan se ukunu na wia no na o ton a obenya be sen me kura mi nimumpo wa misa na so ya na die ni wa misa ebi kura nanka sika mo sese no etimi tua ka no tena na mo boka won chenchen sa no kura de na koko no kura de na me gidi se na nye koko na asamanko na ye den ya eno de mitimi kire fi se na ye kura ya ko frɛ ekrom hompanyifo nyinara samble mane nyina be papa na acha papa ne se da gese ne ba ne kodam 40 years etu na okunu no utimi bisa ne se apart from koko case a papa mi ye hu se enu ntu no wache no bibi san shetokro bi mu ana bisa no tama oda prison ho no me kwa o memma memben no ne nkasa na opie ba ye sada na ye kwa koyi ni na opie ba ye ye bisa no no so kire se enye no kure enye koko ni nti tan tiska no kan nyina bomu a san na utu ye de yi be man free prison scan nyina mikabom nyina ni na ye 50 then 50 cedis 50 million 5000 Ghana cedis now ye de adwuma mpacho na meton ade ojum o ton de ade na meton cabbage nti cabbage sika na oboaboa no eno kura do na sai month no ye koji busia ana me de call no ho na sa case ni ko si ya na scan o kwaje busia we okuro junction na ye jibusia na mo je wo bank nti o je busia sen pacho 50 o je busia 5000 nka o de koye den se na me de kan me de ton me ne o de kan wadwuma no ho na de aton cabbage no afi o je busia no wie na de ko beli be ma wo police station ni na no dentia me jimi na asma da bi nya jimi bibi wo ho dentia se dentia abasa ne se okodam 40 years no na ye ya ode wade pa bi kodam me bo ajara no ode pa bi kodam enye ne sa me ankasa no aya na nipa ho ye me mobonti wa wotena se na u geji hu se de Eric otimi twiu sa ate me bo a se otimi twiu kama se oba ne be ma de enye den atinka be firi mu aba Debi obi wa woni atenka ba obi a no atenka level wosro no otimi choose ate me kura de me matenka ni soro sa ni soro anka Eric tena ho 15 years Eric kura de mente asempo maame aden aso wanya broken heart wanya broken heart because o boy Eric dia na say why bomb me I say ora ho me 2 years kura ni a me hunu no kura me nkan na asam e dey na see ya montemte 2 years ni de see ya kura ni say me kokrom ho kura say me ko me sika no baby a me de na afa nyina wa amfa ama me no ebia
me kokrokro na me di asam no kotu ni ma me panyin wo ho no me di asam no kotu na nim se ni tie nti won frɛ no na one ne nkasa yi efise me mpese me ne be hehe biem nti maame ne frɛ no a wo sa kaye bom afidie me so panyin ne so kasa na me ntimi wusumiti ma kasa na me ne Eric Kofi nti me no Eric Kofi sa da na me ne Eric me da ho 3 days ko 4 days me ko ka sika no ho asama Eric ne me sa ene asa osan akoda wo chiu o ho ne de won me dai o chiu sa te won me dai mpa chwan won me dai ono da kama di aba sa akranka wo re ya fisika no me re fisika no me sa wa ko chiu me sa ko no kura de me sa de enkra kura sa ko ahimfie wo ka kire ohene ne se me kani na sa kire ohene no esa frɛ committee chairman ka kire no esa fa ni maame ne hokura ai bona amane ansa na me ko nti me ko kura ya ka kire se me papa yare me ko 3 days me yes me ba Eric good morning Eric good morning hello Hi. Eric Mbacholowa volume na wo wachi no na ti on wo phone mu why Okay. I see mon kan kire no say on lower volume na wo na chi no na ontie no wo phone mu ajara woni Eric tena 15 years na baba mu me pa shaba mbam mo woe me pa chode woni na anwo na mo say nyinsen me pa cho ani kentino ho ajara pa chan mo say dodo sen ba ko pe we are sure pa chan ade na ne be ma tena na wo no na ne be nyinsen na be say nyinsen no me pa cho madam Eric mene ne nyama ye no o ka kire me say me nko say nyinsen no me kura me na ma ampene say me kwa ko say nyinsen no die enti no say nyinsen o ko to adro bre ono kura na e ko to adro bre me say me nom na nyinsen ne bra me di nyinsen to ho 1 month nti o de adro ne ba ye no sa wo hwi udi nyinsen ne to ho 1 month utim di nyinsen to ho sa say ajara utimi di nyinsen to ho me da adro no to ho 1 month me ka say nyinsen no mom na de to ho 1 month me ka sa etu di adro ne to ho 1 month okay ena ye den nti e ba asa no me twa no afide me ntene nka me fra no kura me yere me ntene nka ono so mfle me nti madam eni ntina me no adro na me de say nyinsen what say nyinsen me nim ne busuafo bia that time na nyinsen ne bae na me nim ne busuafo ti fa na ni hia pa cha wo say he fa na ni hia ekodi empaso agoro me pa cha na wo ma ase ha ho na no na han dan ko fa dan wo ho no du na akọ ne nchen na se no ne ba ofie no ta ba onso ho pa cha wo shi ade no afọ wan ko kire na busua no satam na nyanche sa na di be sen fan se be 7 months na nyinsen ne bai okay nti akire ya nyinsen bai a o sei nyinsen no mo san tena etwen pena wo de ko na busua fo nchen o ho no kura nyinsen no kura me sai ye no kura na me mpene no so sai me ne be sa tena ho no kura ono na atata mia na wo frɛ ni nuam wo frɛ ni sister no wo mo pama chew ansa na ye san bum nya san ka me kura me se lala nya de amene obetimi atena bi hello Ericus Eric good morning hello mon check lines ni ye mame Eric good morning Hello. Eric ba choti menka Meto gagasa. Wuni majara Majara sa jaibu. Ozi sai Ajara jaibu. Mentio Mesi ajara tu jaibu. Ajara tu shaibu. Yeah. Ajara udi nyina no. Ajara fimi udi nyina no. Asa oti Eric din wadwa. Menja na shaibu na odi kan no no so ase kiresi. Na nya udi no. Me din no wa empacho. Nti ade no ka shaibu buafu. Ajara ana shaibu na ni card so. Ni card so. Eni ID card so. Eric was saying. Eni one card so. Ena one card so. Ai. Ajara di be na all ID card so. Me pacha won card ehia no won. Da bi ni nyina ehia. Di be na all Ghana card so. Eno ana e wo so. Oh ajara. De wo ye de be mama ka se wani e den wo Eric so nti na onu wagya you. Mani nya din. Wani nya den nti ubisa ne se den na me de aye wa woni mi gya. Ubisa Eric.
Eric ba so gira so ma me why Eric de me bisa why bisa no na ne be ma tena 15 years mo twempena wako na busua fie ya wako na busua fie won ma oda ma de echen busua fie ho kura de me ne ko hon ma pese ye beba o adendi ntia ne papa wuye kura ye koya ye ba me ne system musini nyina ne ka bom ekoye ne Monday no aye beba ye nyina ye beba fie no Eric si agesa me ne nka hon ma ansana wo mo de kan ansana ya ba kinchina me furka kitwe bi sa da no kura ko se obi ka adendi nti no se o ma mo nko je se o twen me da mi nimu mpo me Eric me di Eric kan se na meti akura kan Eric e bia ka wonsi me pe ado hia na otesen sai me kura poto na otesen ono anim obisa no kura baby wo na wo kanti wo na otesen me ya fine me ya kama e wo kwan ben so o me hu sisi me ho so enye na amafan ya tantantan data na umu odu pa wo mafono kura wo be yada sa nti dia na Eric si wo hu wo ho e ma ne se wo pe wafono oh se oba de minim de minim de wa hu mo no me hu na Eric edo ko kye na busuafo ne den na abusuafo ne kan abusuafo ne de wo man ka bibia ne sister ba ko pe de o zan me kan Eric ne ho a wo ya azafo mienu no ono ene o se memi e yarefo sesen o se memi e yarefo ni sister ne kan Eric ya wako school a wako SS no wa be fa yarefo we na wone neti na de wo yo ofiri a wo yare ajara mi bisa o wo yo ofiri a wo yare me da me gidi se men ya dienti na nti wo nim sa wo nyare nti dienti na Eric sister betimi aka se wo yo ofiri nti wo yare nti ase ya se me phone no kora yera anka de on ekosi ni na me rekoti ye wo ye den me rekoti ni na agu me phone no so asemo o se me yarefo wallahi ada no kora me sunye na o ka kire Eric said the ni sister kan ni oh ma ka kire no e na de na o ye me boa enu anu no o ka kire me se me boa afi be na yi ni free cells no ba cho Lawson FM unka yi no be how many years ni papa no 2017 me fa no say 2018 na wo mo chi ne papa na o chi ni tum no papa na free ba cho nti obie na no ka che se ajara me ni wejai ana se den ni se wo ntem obie ma no nka nkyere bat ni ye na one me ye no Eric ofa mechi kofa ge bi de kobusunya panyin ho se onkoye ne ho ade ma no ana busunya fanyin ka kire ni se me the way age we ya ma wo no me anya de amebo ge we echi akoye oba foforo ho ade ya ye den emma me matini na enso ma be sane hwe se wa wari ana se on wari me de ajara kanu kure wo bibia mu kire me wonim se Eric awari ana se on wari oba na tifie ho wa wari ana on wari pa che one oba na tiba sa oba no ni na hia pen mene ne shiada woni na kasada mene na kasada o kasa o kwan ben so me frɛ Eric na o peke na o ka kire me se me ma wo monda ma men ha na agene na abo be sen be 10:30 anajo me pa che ba Eric and crowd say ono oba na te o ka David one crown so o ko wari David Eric Yes, madam. Dey na hu no ajara mu a e ma o say ne pe Madam. Without say the dikai ajala on kind of phone so the dimu ho. E wo kwan ben so But tell me I say France na me ye julu kabe. And me nya miss call. Let me pray. Me pray no. So say o Kumasi. Na me say when wrong lie. Oh no that frame me. So I didn't know because I makati phone. kan kura ya mo be chiwe wi akete wo se wan kan kura nyankopon obechiwe wi akete kete edis boku onwi imagine wewu edis boku onwi na so obi far online wari de kwa abro chiri ana wunim ana wudi ani yoko gali nintila na ya kata na udifu ka Africa ma se bai e ba do praso mo kasa di be sen ansa na ofro ka free Kumasi aba praso I'm not going to fuka e ba bi praso ba kra me hu ma sa re fe imazigi o wadi biase no ho abo me ho so nti sa na be ye Lawson FM na mba sa mbe hu na me de ko fie
Oh, I need to go by. No, so fine. I don't need to go kind. So, you got that Messia hospital. Without every one. At the man in the boot of beginning about who pay no name say, or you say, now, about the area, no, we are the prison. Not me, that I know, not because I read, it was a no frame me, not a chibano. I can't say, I'm a chibano to frame and some day, me bad. And Eric, was someone walking, ma, Mimra Mukakra, or see a baba way, was so a shower ye station, and you know, cray a phone call and were free, a woman see and our friend back. Timer or full car, about price of one mono, woman send Kawun Pena and Carlin Quada, Emma New say by one hour repu. Well, repu me, one got to be pedal. Do I send a pet? A phone so now, a cat or two, Baba Slammy. Phone so the patch or send a pair. Also, we are in it. Now, on Luku. Papa. Hey, oh, Eric, one no cassa phone so no catch it or say, oh, you're free. I'll catch them. Enti Dana one kasa no ono kasa ofon so ma hu se oyofiri waje atum obedu plus one mo de nada nyinsan aba wakwa se ne yaye no operation na ni sika bedu ho a wantua sika no wasa gya na kwa akofo oba afoforo de entia madam e ba cho ni sika me di ni ho me wa dance for enye ba ku enye ba ku aga ba ku aga me nka hwe wasa nyinsan bebre. Yes. Say do say. What you mean, sir? Ni say me ensa. Watch I. Adentia. Ni bo me bra so fu bi amane. Ni bra so fu bi. Ni bo na amane mo ofra asha no. No ka say ni ye bia ni ho. No odi bi bra atem. Na chi no. Odi na fe bi bra e ko amane. E bi bra say onu so on fe biom. Na wan kasa wo hia Aisha woni ne hye mpena twe ase no na oyo oba wo do na no aba otiri mu pose obeye ne ho ade before try tidie ne si ya muntamu ate madam the all year say ope beba na oni ni vanyen nsen mo ngo yingu na afenso no the guy say me be wiye no me ye adwuma nti me betre krum nti na me hwe me fa ne ma so nti e ya omla to ko chemwa bese uchi 15 years na wo ya me ho ade me sorry I still na me de wachi say bi ni a wo ka say online no me ma because baba yo ade no say me kokremo na me say me so nkremo no me kwa anye ba this time na de kremo ye what time ye de kwa kremo me ga ya say me pa kwa Pentecost nti me pa we no mo say me ni me si mo fa nem untro na wo ke kanu jai kana kura na Yakopo hu mo bon fa oboni nchi na sha e ya mpasa wo say nyinsa miensa enye no kura da wo say sister me pa cho wo de mame nkasa tama me ba wo ho no ma o ma me penyini ni ye mienu nyina akasa ya wo kan e bom no na me ka cha wo say menyem na me ka say me menyem na me ye fra me say me papa wu no wo fra me bisa me nyinse ne ho asam eno na to so say eno enya no kure information na me hwe na adwene na menyem wo pa fra wo sister Gladys na bisa no sada na me koda ho no no ne ba kito no na ekota pad bra me a me de boy say what ono ena ekota pad bra me na me pampers ba na me de boy me de nyinse ko na nyinse so no kure so na me de nyinse ko ya ye num nsuo ewo hu sana wo de asende me se me ko hospital na me mfandidi me bisa wa asamo Eric obisa o ya no what did oh tieni ye na ya no kasa kese no onte kasa kese tam na wo ka se me se me de nyinsa ya ko fie no me papa na aka bebi na me ko ye no na ye num nsuo ewo sika sana wo de asende me se me mfandidi na me wa na me fa ko hospital sana ya wo sana ya wo Eric na nka opesa me fa me sika nko hospital nya bibia na be fa akwala na ko nya ne sa me se be fa ko e leba nyabotre sister Frimpomaa wo boa tie de wo kan na yi ano na wo pese menje wo de na wo kan ni bo no ne de wo ka de oboa ma me ni opa ye wo say me ba wo say nyinsen 1 wọ́n so ba allegation awon ye ne se wa say miensa afi waje atum se nyabotre ajara waje atum se ba ko de wo sheda de ne besi ama ne be ma atena no abefre be ma se menyem so na wonyem na se wo twa ne ntro sister Frimpomaa
Jawe na adwene city no ntina me ka kire me kasa ahwe se enukura wodome ana wondome antina de nyinsen so na hwe ti bia wodi ma me ofie ho no na nya ize edu anajo kura me nda ade no ye oden obume obu sesen se one na kunta no e kasa kura ono kura obefre kura ka no kura sen otimi bo ya obo he obume pa obume baby ya wasum miti kura sisi miti kura no ya we kasa kura menti madam wabu ejara da obume madam ba cho me de madam face ba bu da na obi a wo hwe se de ne color sitie nipa kokko na ne color bete memremre wo bono no ya na wo yamu nhihye o obume enti ohon kura bi as yinse ne okura ho na yinse ne say obume ne mami ne sister fie ho na akura no koto pampers denti na abo no meba denti na abo no me ba cho me ko adwuma ho me ko adwuma me tuma he dey mo ko adwuma no bi nti on trefi no nya diane e be meba no na oni fie wa sa atla so sa e bia da ba betu no fie so no no ba mo se chase go fro he dey e wo fie ho sa na o discover my sister nti me ni fie a ho o discover my sister no me ni mo hwe nti me ni fie ala ko da ye na wo sister no ye na mo kam sikan bom na mo fa ma me why azafo mi Eric Mitio pa sana onuko akoza mi ofia basi otako da mistaka ni fia na ko da mistaka nti bibu mi bisa ade mi horo ba na mi si men ko ma mi ho men ko be bia trefie da mi mpese bia o meka bia kire no ba ga kire me be pie no bia ko ka bia kire no ba ga kire me di trefie nti o ba da mi sada mi bisa o ko hin o so ko be bia na kese we free en ke e chance ho no ye mi twaba na mi twade na ho no je ko ma ko da o bi po me mama fenti a wo twa me na otimi bo ma fenti nyina mi se adana mi firi ho kura mansa ko ho biem no obo me ama me Eric ni me na me ka kira o ma chinka se we kura me Eric ni we TV no Eric ni ono ha me de ko hospital sam Eric oba there under no circumstance ma kan se o mo se me Eric sisin kase no I'm found there oba beye o se yesu sisi kase ya da tete na o sisi kase ya tete anka ate ha da bi o be da tena se o sisi kase ya tete ha me sisi ne kase no o mo se ato afa ho sa no mo doctor ka pepa chon ai ti una ma na o sisi ni ya o ya o mo se aye den yanka o mo se sisi kase na aye den omo se ato afa ho kakra nti me hwese ono no sada no buru na oburu me opia me fenti o sisa nsu ogu mi so Eric ana okwoti ha ban woni ajara tena how many years ana oposa gu me mansa na me sorry 17 years didn't no anya ne ho ade na me ntena ho na nti me nko 20 years me ka se ba ko ye ne ho ade a ho wo se won tena no ani wo nkwadan Hajara 20 years wo so nya de kan kwa de no ma na me ntene o besa me ntena no won di me nko 20 years won nya me ho ade Eric say ote o se dey ka kire no ante me se dan ka wo pese me ntena ho a na di mi an ko pem 20 years o ka kire me se o de wo ba enti no ma nya ho ade kura na enfa ho he do wo ki kan kire me se kan no kure o na ya mu hu mo bo kan no kure o kano kure wa won se mi amiti ho sisi ano entro mi nim ye da wo kura wo to no so be kano kura won se mi nim to ta e ko kwemo no na mu ga se bu pra so de ga ti a e ho da be ko kwemo no Eric we are Pentecost ni wonu so ye kramoni sa wo hwe na se wuntimi nja o Pentecost enko kramo wonu so ntimi nja ne kramo e ma Pentecost e die na na esi kwan se muntembe tenten na tena ne wa 17 ajara mutena sia 17 years awo bre na chi ne sa te afa no wunya nsa sese bia ware oba afoforo ade ntia madam pacho oduka bi baku masi a ho odi mi sie ade no so aye de ntia o ba mi ko de busia fo ade mi de ni ko be busia fo ade nti no onfa won ko na busia fo ade nti na onfa won ko na busia fo madam pacho mi ni ajara de ntia oboa wo de ne ko che obusia da fo nyina ni me ma asa na wuye no wo bae me papa kura wu kura me wo ho me ba ha me besi ni ko sirem ko ye me papa ye wo fra me bisa me se abotra ti se ma sana na me do be chia no abusia fo ma mu nyina na ma sana wu ye no wo bae wo
Yankopon se me Yankopon se obetua wo kwa obeni ni agu ho ansa na wawu wo sa be ma we se won se me mpe kasanti de Eric yeah madam time a papa chi utu mu a waka se mo ametua sika obemu adam 40 years no why na 2 years ka eme you free house ho we ba cho I no assembly man se betua sika no assemblyman your friend is saying Mr. Nate nti Mr. Nate ne 2 years sika no 2 years saying which is 2017 to 2018 mo no da bi sika na mi bisa ma mi say ye sika no o 2 years saying na woka wan kan ko re ajara mami ntie no o 2 years sika saying kan dia mi refi na ja se oba ye kura wantua ne back nti won kai ba cho mi tia back me tia back man no de me pesa me de to wanim ne se ajara waka mo ate da se watua 5000 Ghana cedis ewo ho there be on kan kire wo da Debbie, na madam for on fan to committee chairman anim e ma ne frɛ on fan to wanimu da go aja Debbie ajara minister de mi ko jalo mo hene kura hudie mu hene kura mi da sam ko tu nanim hudie mu hene afra wo da no kura wa nko go aja na Jessica pan frɛ mi e ga sa sem bi Debbie da me ba hudie mu hene wan fra wo da e fa asem we ho me pa cho da je frɛ na Jessica pa on frɛ mi da de bi am hia no on ga hwi ni se mi e fa asha ho asha wo hwedie mu hene number na obi ade asem ko tu nani ma pay 5000 wakodan ka ma de sesen ka unya ne number na nke ya frɛ na ni ya bisa na himfi onu obi ya number dabi ngusu tibie wa no kasa me pa cho de mon pa hwedie mu hene number na mon frɛ no emisa na sa asem we say ababa we e case na beto because say minim de o ka no crasha me pa cho ajara me pa cho minimo say wona wo ka no kra say Eric na ka no kra minim me ntwa wo no madam me pa cho sika no kura wo no o ka se wo pese odi nchini ani na ase no ayi ya friends Brana wo kari koko wo mukrom ho no ya friend sen koko krachi no 50 million fani phone so 50 million fani phone so ansa na wo nua ba na o wo hudie mu ne ba ni kununu eno so ya 1000 sen 50 million plus 1000 sen 25 million ansa na wo nua kwame soja ni fi ho na ya kotena ho na nsuo ni sai me ne manyina no wo Eric se wan kan kura Yakopon obeni agu wutiri so Afisem abre wo so wan kan kura de aja so wan kan kura de obeni agu ni tirim se Yakopon de oni gu wutiri ma o bre bo kura sai kura wie na kwa be na Yakopon fa so ni gu obi tirim obe long time kura kwa be na o fa so se Yakopon fu a wani agu wutiri na wa hu se Yakopon ne da ajara wa hu se Yakopon ne da wa hu se Yakopon ne da hwedie mu ne hefa hwedie mu asem na wo kan no ade biase hwedie new edubiase hwedie mu ehene na wo de asem ne koto nanim na ade to na nanim ne de na ka kire o na ka chem se Eric ne kura friend no wamba Eric na nkasa o mbu obia o honom Eric o mbu obia wa ye no ho your friend saying poor or more bia it is 15 years ni nyina na wona ne tena Eric Krampo de was 17 years I am fi dodo a motena twempena nyina no na ukọ na busua fi a wosom o mu fie ne kakaraka che ha me soro ame nkwa na mepla me boa bisa no wona te honom no ade ayonti de wa ya mesi yent o papa pema sampra ko pe se me fa no nkọ busua no kra na wonye me ho ade ma Eric na papa ne fa mensi apart from aprade na oye mesi ne ma papa ne kura mesi ne ma mesi Eric ne ma o ma me kura me ko ne fi o konfisi sene ne masima no enti wan kasanso no denti na bema no watena 15 years wanye ho ade still na atene nchen denti sister enna me kasa me nim kwan a wode me fa aso no ade oye wadru me nim kura me te won me ntim be ma sisa o but Eric dia no me nim de nti a ushi Eric no afa mema dodo sen Eric me fa Eric be ma ba ko pena me fa no na de break you no me pa chon ono nko a ona ane ne wo ye no pa chon oba na nyamfie sen me ba no
you we wanya 20 years. Obananya 20 na one kasa was saying. Me of 40 years. Aka wanya na ma 40 years. Wow. Na say so what 39. Pachwan. Ntunya be 19. E na awo ye. Se be ma no de o show ba no. Me pacha o de enti a Eric de adono ba ye no kra me no ni bi ne. Sister. Sa be ma no kra me ne tena ye me ne nyemo ye no kra wanji nsen no. Nti wan sha kra ne da. Asam kra be di Rex police station ha ekwaduru court ni na. Wan sha kra no ojane jame. Nti oba we single mother. Wenya sika 5,000 cedis. Osime say ne be ma ho. Dinti a na me kano. Woni Eric no obo akohoma. Oh, me ko honum kwa de onu na ma misika na mde akodu jaba. Okwa otimi ma be sen. Se ohoja na omundi ni Friday. Kasa kesi gu ade ni mama me. Friday na ya omundi ohoja no nti me ko hon kwa de a. E na me kase otimi ma o sen. O mama otimi ma no 300, otimi ma 400. O si de me pe bia a medi bia no. Me nkototo. Nti se wo free ni nchen so me free ni nchen na me ba fia. O mama misika kra na mde ahyem. Na se na Eric show. Me ba chon. No show kama. Eric de na o pema sam me de minti na ha say de o ye ni ntimi gu na ni ma ase. Eric. Yes, madam. Say wa worry. Madam, see me ni obi kasa awale, me to obi ka awale wa 2020. Adentina wan worry ababa we ya obi foforo na ne kasa. Madam, me pa jozo di kasa wo ti say o si me pa kwa say, o fa do kire me buza fo do je ni ho ade ma me. Hello. Me too pa. Ona di kasa mo no. O so me pa da say me pa kwa ka say anka o fa do kire de buza fo do je ni ho ade ma me. I don't know I'm preso. Bisano. Aka. Usi de me mante wo kasa ni. Me say I didn't me baka chiro say. Se kromo o pati afia. O pati be wole ama o. O pati be o ide ho ade ama o. I didn't me baka to be ko ye Tiemi afi na mate wase. Tiemi tamna wo papa ka say me nko Jilex ne mbra na o meye me ho ade no aduru he aduru da be na o papa na nkasa chi wo say kodam 40 years no me bi sa wasem o ima no ni me papa bi sa me pe o na me say ai no so be ho ade ame ndi na me say ndi no be kasa na me say yo no o ka chi o no e chi no bi sa say o di late na me me say da bi enye no kure papa ne ka say me nko Jilex ne mbra no anche bia na ono ankasa sa chi unu se wajun bone na ma na papa na chi wako ajara ni be ma ya tena years ne papa kura ka bibia kire se wono abaye ho ade e de ama ne ba no ade no ankwa Jilex na ma no ana Eric na wo mpe no oh e de na wa Eric ho ana ade ni siesie wo mama mfo hu sa wo mpena no Eric me mfani sie ye obakuma se ana mama mfo hu sa wo mpena no oh pa omunim pa ebesi na kura amafo besa na ase wo menche Eric eno nim pepa the fact say ni sika ababedi wo nchen asema wo kan woni na twempena wo according to you wo say 17 years according to ono wo say 15 years nti mefa wo be ma no de 17 years ne na mefa 17 years ane ne tena ye emu abortion na hodo waja ne kwa akofo oba afoforo akware na wan kasum sika o sika ababedi wo nchen 5,000 cedis eno no so waje etimi ba cho daben ena utie sika ne dia ma no na bisa na se mani nya no nya mtoto ano mami ntie o madam ipa cho e ba zero sika 5,000 bedi mi o so papa chill so do kwa akotum 40 years o papa so wawiya ni koko enti wado kotum eno ano ne eyi bie 500 Ghana ode kwa aduro so 500 ode kwa sofo ho de omu chinchin ye ni sika omu tue nyina wo kabo mu a 5,000 Ghana cedis o jenade na madam mi pa cho bisa na mi mini ni amuti ase o ko yesa de no gan chiro mo sai odo ono nete wo be ma wono twempena de sa wo kwa akwadam a yese atepa be kwa wan ne wode na atepa pa bi kwa akwhye prison ti enso oba wo si aboso edi wachi nya bibia na oba beka kire be ma busua enye bibia na abeka ena me nyi ni se mompena no montamu ante a mu gyan a
enka ajara beji sika we nti bi sasa de no wan kan kire obusuafo ase kire no ase kire no nti ka oboye no da be na de ni sika ema no masabo kama na aka ho nye 50 million na meje no ma boka sa no adibia se me ko your friends station we no mo ka chem se me nko no adibia se na wo me ma wo mo ko chere ajara na se bibisa o se e kasen no de o so wa ma me kwan 50-50 na se fufuro bi she baabi me Eric na asa me kasa ono an kasa nim se me se wanya broken heart asi me nya broken heart wanya broken heart baabi me pa chew me broken heart say ya na te unya broken heart e du baabi a wonti me kasa me boka o ayi police station ho na o mo kasa sisi ade masa boka e ko 40 million kura nti o de kan wa na ya say sisi ananti o sa di interest be kan ho ya ba no so won kan kire no interest say interest no ono a wo sisi ono no ka kire me say ekrom ho wo bobosi a 1 million a iya obetia 1 million nti one sisi sans kana from begum nti say 9,000 ye fa ne say 100% interest me boa nti be 18,000 sanity ajara min check me sanity min check die da bia so utimi check wo na obedan ka mass ne nkoyi nti say 9,000 mienu kabo mo yesen 9 plus 9 yesen be 8,000 yesen ebe bursa o kagu ade ni ma me ba ebe bursa me je hu interest wo asemo me je hu interest sika wo beka e na me dan ho ka ma ba se sika wa ka me se ekrom ho no one ni nua ba no kora ka me se ekrom ho kora no se wo ji 1 million afiwe iya na ebe ba no obetu ya 2 million nti se wo de no 50 million a 50 million se aye 90 million obetu ya 200 Iska no kwa wati mi tue nwie. Tebe sen. Ebe bebre kura. Sika no be sen ajara. Asemo. Eric. Nyasem. Ose nyasem. Asemo. Eric jina so ye na tie usika ne ye calculate ama. Ya bebre. Obetu ya be sen. Se 8 years ni ya nyesika kito. Ebedu 10 billion. Ebedu 4 billion kura. 4 billion. 4 billion ma ti so ama ni to ombetua. Nti what so o de amana 4 billion to 4 sikanso ye 400 million eno ano no asa nti abe 4.4 billion eno ano no asa kura ti kabom Eric ti o kabom na ka kire no aye 4.400 million ti ka kire no nti brawa ye twa wa ha betia da bi ka ni nyina bom na to ne nkra se e ka wodi uni e ka wodi mi no obetia 4 billion 400 million why 400 million ni dey mi sika me no won chi but interest na e was no e na wo betia 4 billion me wa dance for ho baby asika no e fa eyi mabo mo nya kono wo mo wo ho kisa wo pa mbeti ma sisa wo mo nyina ba ha sei why wo mo wo ho ko crash wo ho ba pa mo ho kele bu ko kele bi anu ajara ma yenti Eric si duabo bi aye den free bi abo dua ono kura na abo mi dua duabo nyina wo mu ukura na wa abo mi dua obodua da ben mi pa cho ko bese na otu mi zakra obodua sesen o se ni ko busum ni antua enkumi ni over me ni na o Jordan no na ase denti na obodua na me pese mi hu mi pa cho o se mi de kala se a me do kala ndi o fe mi na me de phone ama madam bi so charge mame ndi madam so first out of far no afro yo ba afiku shabidi no ma no kra mamo se aga mo friend mi sa no madam no ade tie ko mi phone madam say Ericus obi afro o se ni pa no na o kumase no abodua se mo se obeku mi kunu obi sa no eno chi sada na o sa frame na me peke bo se ai ni krom nsio enkumi ni onkumi ni krom nsio ni Eric kuni bibi owo waka ni bre obey woni na tena 17 years wanya ne ho ade abortion ahodo wakoshi oba foforo sesie ya ase ye ne me ne kan waresem na ni bebre abodua ba me soso dua boso enti se kan wo de no wotua ni sika ma no na kasem de na sam ko madam mi pa cha me ne ka o acha no me ne ka Eric wo be we kete bro hu ti da me ya se ka me ma sika ne bi wo ka tira mi se wo won ni me ka kama wo ko
Eric se want yes kana 40 years no wo be ko akoke dem na saga no so ba be yiwo tama me no wo da kokko na asama de echiwo na saga no wo he na ahena no wo me ka tira ni say the way amasa di na chi enne o na di papa na ade o tiwa o ma me fise papa ni wuye Eric ma mo asi se me fandi kokko Eric na wo pa bi Eric wo se ajara de wo tete Ejara ma wo enfa wo kire ye ajara wo se ejara de wo tete ade wo ye yafo ana madam me ni de odi bi tete Dabi bibisa wo ye yarefo me ye yarefo wo jina na so pa madam me so wa me mu edu akra do wa wo ye kama wo ye kama pa madam ko me no mo ya da me e ma ne ye den madam ko me no mo ya da me dienti na ma ne ya da o Nyo na ada TV so yi. Wo na ada TV so yi o. Na so ye kama. Nti manu wa ne eteta wo ho. Sese wo wan fa. Ba jo se me we fom, me afri me fi so ba fom. Wo wa fom wo fan. Se manu ye o se me fom. Da bi ko kwa sese kuro ni wodin. Okay. Kuro ni wodin ana kuro ni afre ni ko kwa ase. Da bi kuro be so na wo me wa akwase so hwidiem ho a mate hwidiem ha ya de ekwan ne nwa Eric wo pe wasumdwe a nyame ya adoma wo kina ye behia wo Lawson TV ya because case ye nya hanko na aba wo ba ya asem wo kana asem wo se wa stations miensa nyame ya adoma wo kina ye behia wo Lawson ha na ya tena se na ya kan asem no ama sumdwe aba ti da be na betimi aba aduma mi ye die si ade e bru ba na ojuka mi enti dabe e na betimi aba ye wo bre pa me wadaje o me ti se class 1 teacher no da manya ho no me frɛ mo endru na otumi no me ba producer no be kasa na mo she date na wo de aba be she ajara wo ba pe calculator bra why calculator calculator de ade sisika no madam me ni atem me test ke bia ba ko tell court no because na ko test ke am court na ade case bi wo court na case ya wo court e we de bi ase court be yan who na de court ajara na no de court ajara the case ya court na me pese me kan wo ka se me tie wo the case na court se na me kan se me de asam no ko silver FM no ana wo ka shira me se me fa asam no ko baby awoti no sisi a wo mo Dabi me ba yes or no the case no akọ court na ka chwan court asem ye nka bi koto aso court why contempt be chi wanka no kran kire se case no de akọ court nya bo tretie me wanka nkyere ye so court asem ye ni court na ni mu kan ti se we di kan de akoma court de a Eric me da se pa se we yi we ya to mama me se we di case na akọ court de ajara kwane koto aso wo honom na empanifo ni mu de why court nyanji miska court nyanji na Eric court na makrata oboy ajara mani no Dabi me barek court makrata Dabi na so mo fa samakrata bia mra ode ni obi amfra court ba cho omo frɛ omo say odi atum dubai no omo frɛ mi na mi wotati mai na mi obi mi na e ko de class ni ka bia ho mate no mi ho dia mate ti Eric ye beto aso akire o why okay me da se ye from so je ye so ajara me ento aso akire o bai wan ka court asem why court asem me Frimpomaa otwa bitikura me nka bi because me je Ghana mra ene Ghana nhyehyɛ yedi ti sɛ wo ba ha be ka wasɛm na de court asɛm ewo mu etete na de sie na ho ba asɛm a ɛyɛ wo nko a anokura de manfansi a me ba ɛyɛ wo nko a why it is sorry pie na ye wie ebeto aso wo ho why usika ne de ajara ye be hra mansa aka ye masika ne nya oka wo se yese tena se o mami hu sika no mensan tie last amount na ye nko sika no se yese kabo mami wo se yese Nina. Sika ni nyina. Sum sika ne ka ni nyina 4.4 billion amije. 4 points. Can 4 billion, but me sum sika ni de 400 million amije. Tu kabo mo esen 4.400 million. Mate, deep chairman bonte we na Dr. Martin asema me na ekuwe ano den na me pacho me hoye pacho frozen pacho me de ama chese na de me ko low battery fu edwa
obi aba low battery ma me keka ho na kasa kese ne yente wo nka me pa cho why anopade na de onam pacho anopade na me wo jama sitabre ena me hu be ma bi ye frɛ no Kojo Frimpong ene ne tenae me ne na wo emma mienu mema mienu so ya ba Frimpong dwa me ne na wo mema mienu na be kobe 2 years ni March mu ena me metu afiri tabre ho be ma me ne ntem ye basa ena metu afiri tabre ho aba tai kodie akrowa na hono na meti se be ma na wu ama abusuafo ne be se me ena me call KY jama se chichiwere mako akochia ama ye no ye jama se chichiwere hefa side ben KY lawyer Francis Opoku Maame Nchiawa no pe lawyer kurom no KY lawyer Francis Opoku ya me able lawyer the boogies man KY for us town and the kurom for na aba no to so ampon yere tewia one ne wo ye na ka say kai wa bon address me ba cho ba ma me ne wo ye no mo ka say enkura no enfes kan bi mra e ma ye nkoya ye no wone ye funu miensa en na wo ye to adaka ena abusuafo ka say yemfa 5000 emla emeka ho ne to adaka ka ho nti ye from yensen mo obi aka ye 2005 ne ye cheye ya wie ama afi atwam abusuafo no enche eda no enkura na afrika ewa ho no de ye pene maame atimi akobu dan nani akwatenam abepem saa mmiri ya ye ne yenya ye chefa nti ye frɛ a enkura ne maame ne frɛ kasa di atem a wo makobu dan nani asen ne ma bebre wo ho a wo muti dan mu bepem same nti me de me bae a me pese da no me manya ye chefa wo ma ne yesen me ba cho mienu wo hia papa no na oyire ba cho minim na yiri bia da bi mi bisa wasem yime asem na no se de ese uyi no wo hia no na oyire different from say unnim no ana say unnim no na oyire ba cho me ne tan no se wone ne ntema ate no so ne hwan wone ne yire ne ntema ate na se wo hia no na oyire but o se wone ne yire ntema ate me ba cho wone ne tena twempena kakra no wo te se wasan akofa ne yire me hu ba ne da asema mi bisa wi manu ye mame uhu say wasan akofa ne yire ana wote se papa na san akofa ne yire pa cho me te se wakofa ne yire na me twen me ho satana ne na wo mienu na de no wanye ho ade emienu nyina anye ho ade da bi mi bisa wo de ka wo de wo na awo ha ade no wanye wo ho ade me ba cho se de no osi ni meta na asetena munya papa nti na mama na anye me asetena munya na mo wo mienu me ne wo mienu a okohu ne yire nti no wone ma ye basa pa na se na one ne yire wo ho e na wo kotare ho ka sa na ti aka no kre wo me ba cho me ma hu so ne ne yire tv se dan na wasi no me na me ndi kan ne ko me ma wo ko na wasi dan na wi ana se no wasi no onwie papa ti wa mi san se one hwan ne si dan no wasi won de o papa ne bo anu ma ne si ne dan okay ba uhu se owo yire ana se wasan kwa ne yire nchen na wo sen mienu ni nyina nkra no omuntam sen na wo omuntam no mfie sen na dantamu enkra 3 years ne do omuntam pani no sen 12 years na ketwa no sen 9 years okay obeye outdoor to nkra ni din ofie Bajo wodi nano na ma omu first one odi nano second odi nano dint na wahia be ma wo se me ne me yire jai wanya ho ade na ukoso ne wu mienu dint a bibisa o me bajo oba anada no an wasa ne anada ben oba wasi wan de ne yire ntamate oba pa na wunim se papa ne wo yire na akofai bajo na minim wunim pa because wunim a nka wonka say ye nyina wonye ye ho ade na se kora twe bi wo baabi na minim mi kora ba no nya ba ma wu ya na minim ne da da bi o wunim ne da ne de se ebetimi aba se wunim se papa no wo yire but wanhia na yire da eye different enti e bi nso ano ne yire na asifie obi sa no me ba jo fie ndem bisa no wo se na ne papa di sika free fridge free abroche ba enti wo ba wo ton a na wodi skatene na koma papa no na emfaso no aboaboa no no a wotwa nnua menini kura koso nnua ne bipen no wotwa nnua na papa support ne kan ho no timi si fi na otwa nnua no wo nwura mu na wo akoso nnua menini koso bipen
na uti esan atimi so adua enwumre pa me ne kwaso abi pen motena mfie san me ne tena ye no kesa me ne wo ye ni mu na me ne ntam me ne wo mienu no na me ne ntam montamte ye de ne si ya montamte ye na hwe ne won hwe me papa because di ka kan se okofa ne yire wo so wo yire enti na montamte ye e na yesi amisa bi sa akwa se hwe ntia di ka me ko fie ho no na bia ante ho enti me ko ho bia na asem kukuo aba ho ena mbisa ne se ne nkukuo ye wo se wono ne maame ewu won na ye panyini enti nkukuo maame nkukuo ni nyina ye de ama no ade ne mba ni ho ba ni wo se ba ne ye ketwa na nya ketwa kwa ye ketwa kwa ne ye de ma no na ko de akwa aware ti no wa yire enti mi nkukuo ni ye set ni so wo ho no no ama ma nkuhu bi ena so metena me baby na se nkukuo ni be ye set na ne yire tu ba fie ho no ena wa ma fie ho bi ena me so metena me baby ti me ne na wo no emba no mu ajapade no bi na ende esa wo ba ni nya ne de ada wona aye ekuna na because tu still wunya nyingu ho ba cho me so ba emba ma me ne me de nkura ne kwa wa no so ewu na no kwasi ara ne 3 weeks enti omo papa wu 2 years ago ena be ma foforo awasan ne na kwa akohia ono nso afrim wa ware pen ba cho ne me ne no na wale menti wieo na unika nware ansa na woni papa ne behia ene na wo mienu anase ono ne be ma wadi kan me wo ma wo ma foforo no ne ya ware mu anase ne nso mpena twen sa ne so ware be ma ne ye wo ho ade ena ne ni jae ena abefa we na obi a waja ware de se nka nye obi kunu oba pa na minnim ni ka nye obi kunu minnim na yere bi eya be ma ne semo pa munye hwehwemu kakra me ma ne pemo a eya mu misa questions mu bisa na wadwen ya ontanta mu fa kire mu si akire na mu hwehwe mu kakra eya na nka bia wokọ area wokọ bi sa akire kakra nka medru sei because papa no wa yire hwan ne di ade ya friend say maame una mi bisa papa ya akwa aba ya na na te say yakopa na adom oba bacho ni mu no eba chan una udi papa ya we free papa ne friend say Kwadwo Frimpong eja Frimpong na di na de eba chan wo ya ne wo fa ase ana se ni nua bache minua unua no na pani ne ti ase no ma wo hu se wo no obai awo nkra mienu na japade ese omunya ne chefa eba cha owu ya nam de me hu ye se ye stable mame owu ya no na entutu ye no na me hu se maami so ewo ha se ono so no wo ye ba o ma no mo ye no bia no ha ye no ho ade okay anyo bia ho ade one ma san na o e ma 3 enti ma 3 no omu nyina ma e na tifio ana se ho ama na tifio ba cho ba ko na waji fio aboso na odi ade ni de na we ya fa ho ye se ye nhyehyɛ no ye no ki be hia ne ke nyina ye nhyehyɛ no but ye tam no du si ye ma date se bi hia na omo mu frike wa ho no omo frike wa no omo nana aka che abo omo ano nti omu ntimi ma ho emehia ti ma mi do time bi otimi ba ho efie no ofan efie no wo faade okay eti faade na fie na how many rooms oba pa ben mike na nyiji nnam efie no faade no how many rooms 5 rooms eti den na busua na because 2 years dey senka abusua no mahia na emma no mo che japade ne de ma wom because wanya obi aho ade de a emma ni eni japade wo mo ma mom ena se ye che de ma wom nti aden na dada abusua no monye madam bacho no nsema ekoso no doso nsemben ya bacho yire na asi a wote ho no oba no woni wakotena fie ho no ne no ma bi a wo ye no eni mu so ne nam no itino ama memena mdi ade ntino mpese ne no ma bi wa metwe ho firi mu suachire eti mimi akitwa bi o onde oben ho ti onde nim de akoso bia ama wa frɛ na ma kofi open ene de akosi wo nyina maame na otifio e friend say but your friend akua hello auntie akua ma chen hello auntie akua Lawson FM. Hello. 26.3. auntie akua good morning But auntie akua ni na me ba cho wana me ne ka say but me
enti me ba cho your friend say Frank. Frank, o ma me wen. Oh, me kwa ma pie minisi. Na me say o ma me phone ya fresh so na ya wa phone. Da we me phone. Ene mo fa na o ma me ankasa ne phone wen. Na je mo mpe ne ma me na ankasa na mo mfre no. Mo mfre nsi ne ba na ne ba no number pe na munim. Oba paka gwa de ne mo ma me. Ajone man na tifio. Na ma me na ankasa de on tifio. Ma me ba ho bi na ye frɛ ne ba no ma me je. Enti se me pe ma me na ankasa because wono na ene papa no kwotwe wo mo mpena. What you say? Ewo enkra no. Nti ba cho se mo ma me ne audio wo wana na no woni ma me ne di nkomo. Nsam a wono kan ye no. Mo mra ma ye montie because ma me ne ewo nsem bebre ka. Eti mo hwe na mo mfrɛ no na ne nsam na ewo ho no. Mo ma ye montie. According to the woman no, odi ade ni ma me ne so ne papa no ware ye wono na one na sifie. Abobra. Bacho oni na anware. Obi en ho ye no ho ade. Okay, wanya no ho ade a enu ni nsi kwan se bi a ejapade na papa ne ye no o contribute ye. Papa no wono na si ne dan. Wo de oye ni nua ebia na animu kakra. Ho na bo na mani si dan no. Bacho dan de me bra no ne papa. Eno ma no de ba. Ne papa wo abruchi. No ma no de ba. E ma ne tonton. Okay. Eno de eye sa japade no. Enti wase boga ne sesen. Wase wo ba ye frɛ no. Ne nua. Ando papa ndo no so ewu. Papa nso afiri mu. E ba chan. E na ni nua ba. Ba ye nua ba o. Okay. Ono so Orlando. Frɛ ono so ma me ba mo ma yentie ensem a anti akua e kan because anti akua de he wakasa bebre mi jai no na nko ba ha. Ngada na je sa bi wa je so tro be 70. Oh, then the mopa. Lawson FM. When they call court? What's a woman? What's a woman? Most of what was your some woman crowd pen the number from a friend. Yakopen na free no can want and now na better than you feed them one for 1 year and so yeah. Obian tiada and think I am a hanker na kujabona. How much you na feed them. Frimpomaa. Frimpomaa. And the woman now, already at that room. I mean, I'm Lawson TV, so I say, one whom I'm in. 89% car, you don't win a year. Now, dear Mam, almost canoe, which are for the cannon, my minister canoe. They say the woman can crib the baby. Now, when you're Bonibia and Tia woman, Naka, Fedia, Wokase, and I'm to be a year born here too. Now, the year to year, what that room until my friend. But me about Okase, when you have a telephone on tone of boss, why? And young Tokwa. And young Tokwa, the echo. Maame, bayan kasa. Maame, na me ni presidency. Wo no at work at no so obi why at system dey. But no ani bia ma. Anya dia wo no o be yen che. Membra meta aso. Maame, eno. Ya wo no, dia ono ni che ye no. Ya no. Di papa mu a, ya hu ni da. Sa ya ampa. Ya woye na ya pa. Me da me makato mti ma bodi aso. Emi ya pa je ni ti wo. 96.3. Na sa ba be me dia kan wa. Eni ya ba tro wa dia de kata papa. Ni train na maka. Nda me na papa wo tudo. Ana ya juma mo bio. O papa no bi kunu wa papa. Maame. Ni na bia sam no kwa to no. Me ba ya no aja ni klata ko bi so ko na baba. Aye ni atra ye te. Maame, wuni bibi. Lawson FM 96.3. Abuja kwati brada jina beti bima wo mo brada jina no beti no wo e me ka kire
Mami, any idea home say? Adaroma, eno me pacho, menya o number. Anyway, odia beda e wo Lawson TV, Lawson radio. E yan konto kwa wa ha. Yes afem. Oh, mami nyabu tere nkasa wai. Tubu ase, bacho. Mami nyabu tere wai. Nti abusuya yampia na no. Nana jeje ye no se obodua ne ni ene nese. Maame panimu ohini mu afrɛw. Wusi case se wo de akokota eye fine case. Okunani me sa na mefrɛw. Odi ade ni eye fine case. Ade no odi case na akokot na ohwehwɛ mu amonko. Ebacho amofa agudua mle obia. Yenga free club ako. Unu ya busu fie utwam ho. Ela mo so wote se bia ya bakewa o. Ki ade na court people no. Mon farmer. Mo so mo ma. Na o se papa na mo asase. Woboa. Unya asase bia. Duabo omo. Duabo omo. Papa ne ma asase. Matiti se o so de ama court a yen ana court no. What I say? Enti obe serve mo. And a fine case. A fine case. Into him, yes, asama mo achia, ye money denia by ye no, ye better come from us ni denia because that's some way a copy more quarter, a fine case. Court in the back come more be a Tony. Martin, to dear, yeah. One quite a Japadiani and a dear, ye Jim or that Kesika, Esa Jessica, and the K, you know, who could do court to one more, no more coach him. Why? Dear Betos or a Japadiano must say in any. Eh, dear. And no more be no I say no. No more be 5 years. But Mimi Akitwana, I didn't know to feel. I Mimi Akitwana no to hono mundu ni bibia on so ha Martin ti ya behwe na ya to so ho why was what the court me meje court o mo ruling deal ya be court na aye fine case good one obi ade the evidence beba why Martin ti ya be to so ho why elder bacho bremu mame elder Medas Maame Tobose mse Maame Frimpomaa boa ama watumi aka wasem awie ama baby eduru no e wo se kire ya dwene wo ho sister ama tawia Maame Frimpomaa wada ama ene ugusu ni edi nsem no Maame mfa fidikasi so na menchia obapa yewura yire obapa beki mechia no baby ewo bia Maame nkoma odi abaidie se wo court asa ne Maame Frimpomaa wo chiri mu na nya de asem wo eden kra ko se maame no owari bi ena obi wari bi na obi awo mmade a na eyi ni ba ya busuani mu nyina transe eye nhyehyeye na nkwada na boa ayo mpapa yi a chefa bi wo ho a nkwada ni nyina na yo mo dia anye obi ba akofo ena ne dia na sane a adi yi ka no se sa na tie dia na chese omo so aso mama ne ma mu aye hadodo because busuade papa na firi mu no mo na wo se mu gina chire na me mma no ade ye wo mo dia no mo hwe etoto na mo chema wo mo undumi nga se sabe oba wone ne wo ye a wa ma ye kuna mo se wa anware no anya ne ho ade nanso wone ne wo ma na awalija ye aba ma ono wu na nkwada wo ho na mo be cha ade no ma wo se oba no mo de tumi ya ba tene fie ho ene ne ma na mo ntumi musuro se mbaka ho asem de a me ho no me ne papa no nya adwene oso de na si ho efise ye di jawa ne ye di asoawo enti ye di jawa no de ekwa bia so se wo ye ho adwuma na wo ye ne ye na tumi boa enti maame no omra na se wo koto a ye moa na koto nye na adwuma ye so wo ye na nkwada no obi anya ne chefa ewo ajapade nim na ajara ma ye ne akanne ye nua ba ofiri no ose wo se ne pe no o ma ne hu se wo ofiri ama Eric nso agitu
sɛ wo yɛ kura mepe na on sɛ nka efe sɛ wo hu oba sɛ ne wote na wagye atum sɛ mɛwaw na wo ne na twi so kakra na akoduru baabi a sɛnea Eric ayɛ no ho no ɛhɔ ha me ɛma me nti abranteɛ na se nwie asa bi a ɔde ne nsa kɔto abrewa aduane mu no ɛna ohu sɛ abrewa nkasa no me ne didi enyi enti megye aduane di saa na ɛyɛ akɔyɛ o na me haw kakra wom ɛwɔ agyara yenua baa yi ho ne sɛ esu bi wɔ maa ho a minim sɛ wɔne bɛrima te na wɔnyɛm koraa otumi hɛdaa kasa menyam na no area no ɛma ne bebree ɔmo pɛ bibia firi ɛmɛma hɔ ano ɔmo hɛdaa yɛ saa o ɔnyɛm koraa wɔ sɛ menyam ɛna mɛkɔ hospital ɛna mɛkɔ akɔyɛ wei bɛrima wani na hɔ a wani bɛba ho so na ɔmo didi wo ho pasaa ɛno bi na sɛ agyala nso so wɔ saa point wei a wɔtumi anya adwene paa twi yɛre kiyadi tiare kese watu nyinsa ensa agu mi wan so ente saa Maame Frimpomaa de America nyina ne se ebeye Eric ne beba ababa ne sika odi wura mu ede buwa yi ni free prison no se cells so we yi ni free ho no e so odi ni sika ma no because enya nto a enya ntua so enya nwa no de a fa ni sika ma no na asomdwe mra medase elda medase na mami ni kan enchi atemalaka obadoma mechia o anope pa nyame onhira opi na ene ya tinkomo na unim kakra mi sua free eye ajara ho ene se no kwasem nie Eric onya modern omomodin anse obeware ajara ama na free ho esanse for 17 good years ena ani erabe yatena sabi obi anim se de ositie se what say eye wodia uhunu ye no se even phone so kra na wo kasa ofrel ena wo ko hu na uhu se de ositie woni natena emfie mako donson sanka awoyi nya ba mu a enka samre moma wanyini eni Eric enkonkofo oba foforo bia ena nyankopo ama mani engu ampampam ware ajara na wo hu ntow na ye free na sa 4,400,000,000 no ajara nte so ahunu ajara dia me no meka kakra ne se asisi abam e wo ne Eric asetenenum asisi abam ankasa nanso so ni nyina mu no bomode na fa bibia ache ajara akasa nyina otimu so odo na ensan wonya Eric obesa aware ni biom na akoye te se Eric ntimi anye no ho ade enti no akoye ne hi se ontimi ntina ho for 20 years ansan na woni ne beda 20 years ansan na wasan akoye no ho ade no enti na ajara twe no ho no enti Eric brabe ware ajara esan se 17 years de moadi mo ho ankasa makobi ankasa de opese ohunu bia wahunu sort ase onye di pafon sebi ofri na woye enche se wontimi nware enche se wontimi nya bibia wasomo wawarew wonu atena se afuo mu ne de keke ka ho nya ti o meware na asem bia emfiri ho na afa ajara nso so ne ka no esododo esododo aniti wante so na asem bia amfa na asem ko ne nyina ye mfa nya adesuade Eric ntimi nkonkɔ ware oba foforo bia